Aikari itura ria non-kopil mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado matigitwo na kimako kinene kurumirira kuhithukio kwa mwiri wa umwe wao uikaine ta Ann Njeri uragitwo na njira ya unyamu na mwiri wake ukahithwo rungu rwa uriri utari na nguo ona imwe. Njeri wa ukuru wa miaka 37 onirwo ria mwisho kuri tariki 23 mweri uyu na thutha wa gukorwo agithwo na thimu hatari kunyitikana niguo mwari wa nyina Mary Nyokabi atuire itua ria guthie kumurora gwake mucii na akinya guku atungwo ni kihera kiuru kiria gikumaga nyumba-ini ino iria yuma hinge noguo akinyariria kumenyithia maabitha a borithi. Sasa hapo mimi nilikuwa naona Njeri hata alikuwa ameumia hata macho, akaniambia ni pikipiki, lakini mimi sikuamini ni pikipiki. Na hapo ndio alikuwa analia, ananiashinda kuniambia ati twende Nyokabi, mimi naweza taka kwenda kwa media. Nasikia niko na pressure, mimi naona sina amani, nitafuta hata wenye watatuongelesha at least. Na hiyo mwili tukatafuta, ilikuwa muda kutafuta hiyo mwili, lakini baadaye tukakuta ya kwamba mwili ilikuwa inanuka harufu, lakini hatukuwa tumepata mwili. So wakati tulitafuta mwili tukakuta ya kwamba kuna chini ya kitanda kuna mwili iko hapo ndani na ilikuwa imeosa sana. Kuringana na aikari itura riri Njeri makoretwo na ngucanio na muthuriwe yino wagiriirwo guikara na mwana wao wa ukuru wa miaka 3 na mahinda kwa mahinda manageria kwarario matige bara no indi undu uyu uroneka kwaga gukinyanira. Ciake na mutumia wake matura haro tondu ndimamurite thiku nyingi muno tondu Ciake ni arenda mwana, mutumia ni arenda mwana, riu nikio magucanagio uguo na ni andu arethi, ni andu akunywa canga fangi, riu kundu uguo ni nduite macira maingi muno mao ngamera maiguane hatu hagutira thaa ciothe no haro. Riu kundu uguo ni andu matura na haro thaa ciothe, ona ni maratiganite ni gucoka maracokanirwo. Maabitha a borithi macungiriirio gutua murango wa nyumba ino niguo gwetha mwiri wa Njeri uria mahithukirie rungu rwa uriri uri na nguraro cia ngingo na muti wa kihato kuhangiritwo ciiga-ini ciake cia uciari. Our first preliminary investigation, this is murder. So tumeangalia and the suspect is the husband. This is tumeuliza pia tukaambiwa kwamba wamekuwa wakisosana kila wakati. So kwa hiyo bwana hayuko sahi, is at large, so we are looking for him. Mwiri wa mutigairi utwarirwo mocarĩ-inĩ ya thibitari ya Kitengela guku maabitha a borithi makiambika uthuthuria wa gwethana na muthuri wa Njeri ta mwikuirwo munene wa njuragano ino. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwira wa Gunya.